Kadbah ke Jela Meghalaya mentadang yat ke lumpung ngelakai ke bahekdo akan negatan stelam mingi. Ha ke baki rang bagi telakai nagi prateli ke Jela jong negatan kidang tunjuk obor ha ke jengelakai boper ban penpau ya ke sap jongki. Weipat ukena ulanang yat caprang ha ke jengelakai ke bau ang nuat ban kieu bat syajid ru benelakai na ke wei ke kenhun na ke weipat ke Jela benelakai ke lumpung ke bahe agari India barok ke wei. Tungin nak kami sipor, ya uni orang elakai. Ha kejengwat ikiru dan sab ikinong elakai ki betebet ki bana kene Jela. UPCN kene katayo ule kendo ya weu kena betebet ha kejeng elakai football ubana kesinong laus otun hasilong. Uni kena udai ulamang kensai karbuli. Ukonje ikong ya teilang karbuli baduba tiplang kerdines karbon. Ubala klat no nak kene pertai. Ulamang kensai karbuli ubadang pulih haka kelas 9 udai ubadan sab agajeng lakai football kumunang up goal. Bat nadu kikendiat banai balala udan hapadang gajing syak pentebit bat kekenhuan Play for Right Football Academy hapo gajing tebit jongba Elias Kitdor Dhar kumu coach. Gajing ang nuat jong ni orang ilakai football ban pau ki lempung ki bahaya jong geri India. Kalau urlong ha kan ke kenti. Hadian bagawe ke kenhuan na Hyderabad kabale ki Jela jong geri ban wat ki rang ki baken saitam magajing ilakai football. Kila jet unu kena ban jet yu ban ilakai na ke kenhuan jong ki. Ha ka Indian Super League jong ki kena bapo Katsan Senam Kerta. Tap da kajing sok kemen bau kun songa poi kat kenika kardan ken bu syajid che kenika Hyderabad FC ISL te ngamla klem ai sa singala tu te ngamla ken ban ong ngamla klem ai ke isi ong je so ngut ni jing so ngamla ken ban la klem ai play kini ki officials ki coach jong ka PFR nama de na ki hi baki dan rengkat baru pun jonga te bon teng bon ki por ba ngam ju like bangan dek mo bani santan pun ki don ki khap ba men ha kani bu sha je de kani ka Hyderabad FC te pun jonga su phone be tang kini ki officials kini ki coach ki kloy ba kin yarap yu uti kataru ai kublay yaki badru ya iba Hamlet Darling iba la apan kuburom yu kunjonga nanta iba Mitchell nanta ya kashnong badru ya kanika KSU Lausotun Unit.
kalian jungi tinggi kita perjengkeman hagba ngilak ngi kidun satu bengitain ke admi ngi ko asya bi kena ngi kini ban sajid si klub ki bahe bakin peiru sekatong bat ngi ko ban mit ki klul nang di akademi namon ra kanam ko pram ke jela bai kri bro ko wei kawai hite ga katkum ke jing I jonga ba ide hite goalkeeper ibladan hi ka sap na la de ma te daga jing ya trash tom lang ban ngi ki coaches ti sawan haduk ani ka thong kan ka ba ila dan mantabat ka Hyderabad FC te kawai hi ga long ba nakalan jing ki coach ke I ga bangi ai internet I minat ba kita jing ai la dangi ai ki basulong kum ti humok ro mo bangi ai sayeng ya kata ru I pendap ben ki basic barokhat ki bangi hikai mangi I penya be kita te kalong kaya ga jing sarong ngiru ki coach bangin lap kum kini ki kena ki badon talented namar ba labun bangi coach ki kum ki goalkeeper mo ngalai kam coach goalkeeper ba rengesem bun na ki te kim poisa kan ni ka thong mo kim ki klo kim ki ai regarding ya I lamang pati long we tai goalkeeper ya kaya ga bangi la ai mangi nang miru ilong ipen boot ya kata bat ke ga bagi ai ka humok ru iya ile be kita kan kata ka dei trai ga we ga thong jungi ga ba menta be isya jet tolong ka jeng system jungi hi bat ka jing minat jungi aduk juga te ke de bukan yo lakan ni klub bakam he hi pada menta bangan ayo ya ka klub lakan Indian Super League ya ka hapan trish tom show ba nama ka jing thang juga te ke de bukan yo lakan ka team India hi so komen de ba sajit wa Hyderabad ba te ka yu ke de ka jing minot juga hi ko nga pen ba yo na Hyderabad bangan yo lakan dah yang lu kila kaban kila nama nadu ni kong hi kila support sedang bakal lakai football kila support kila Arab yang syubun kumba galong menta kumba Arsenal ulamang kansai karbuli unmi khamat ya kanega kanhon na Hyderabad haga bagajing puli jong uru un beteng haga nega jela rengkat kajing penjanai syuk ya ka sap jong u kermen balengba kanega kubor ki weiru kinyo mensiem ban ya chaprang ban penjanai syuk ka sap ka bekidon kenang baga sap jongki kan kut tang hayeng lani halasnong nrekan pau ke perthai ban kle kilat kilenti ban kieu syaki kerdan ke basalor